itegeko nimero 68 agakoni gatambitse 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange rivuga ko kwanduza undi ndwara ku bushake bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20. Aha bakubwira ko umuntu wese wanduza undi abishaka indwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha gikomeye cyane. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 300 ariko atarenze 500. Iyo indwara yandujwe ari indwara idakira igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze nanone imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze 500 ariko atarenze miliyoni. Wowe uri mu majyepfo uburengerazuba burasirazuba nizere ko umeze neza cyane. Welcome again ku Isimu TV, hahandi twubwira byinshi mu biri kugenda bivugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri politiki cyane. Ubu none ngiye kugezaho amakuru ari kugenda avugwa cyane hari kuvugwa muri East Africa cyangwa se muri Afrika y'Uburasirazuba. Mu byo turibandayo turaza kuganira ku rugendo Perezida Kagame yagiriye muri Algeria, no rugendo yatumiwe na mugenzi we n'ubundi w'iki gihugu cya Algeria. Turagaruka ku nama cyangwa se kumenya ibihano bihabwa umuntu wanduje undi indwara zidakira nka sida n'ibindi. Naho muri RDC turakubwira ko Kabila yahuye n'intumwa za Frank Diongo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, turabigarukaho. Nanone tukiri muri iki gihugu cya RDC turakubwira ko ibinyamakuru byo muri RDC byabujijwe gutangaza inkuru ya Kabila n'ishyaka rye. Reka ngusabe gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo ukomeze uryoherwe. Ngiye tugiye kuza tugarukaho twirebera uko bimeze kabisa. Ngiye nkuko mu byumba nitwa Justin Mind Harerimana. Reka dore kuri inkuru ivuga ko Perezida Kagame ari muri Algeria ku butumire bwa mugenzi we. Perezida Kagame yatangiye uruzinduko rw'iminsi igera kuri 2 muri Algeria ku butumire bwa mugenzi we Abdelmajid Tebboune. Muri uru ruzinduko abakuru b'ibihugu byombi biteganyijwe ko bazagirana ibiganiro bizabera mu ngoro y'umukuru w'igihugu wa Algeria Aimladia Place nyuma y'ibiganiro bizahuza impande zombi ku mikoranire. Aba bayobozi bombi kandi bazagirana ikiganiro n'itangazamakuru. Mu ruzinduko rwe ari muri Algeria, Perezida Paul Kagame azakira indabo ku rwibutso rwa Magan el-Shahidi mu kunamira ababuze ubuzima bwabo mu ntambara yo kurwanira ubwigenge bwa Algeria. Azanasura kandi ishuri ryigisha ibijyanye n'ubwenge buhangano, ubwo ni AI murabyumva, bya NCA ryigamo abanyeshuri 5 b'Abanyarwanda aho bakurikira amasomo ya Artificial Intelligence ndetse na Data Science. Murabyumva, uruzinduko rwa Perezida Kagame ni urwa kabiri agire muri Algeria. Urwa mbere yarukoze muri 2015. Byitezwe kandi ko azasinya amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Mu mpera z'umwaka ushize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagiranye nawe ibiganiro na mugenzi we wa Algeria Ahmad Atafu bahuriye i Sochi mu Burusiya. Ibi biganiro bagiranye byibanze ku mubano w'ibihugu byombi. Urumva ko rero bimeze neza cyane. Algeria n'u Rwanda bifitanye imikoranire mu bijyanye n'umutekano ndetse n'uburezi, kuko hari abanyeshuri bava mu Rwanda bajya kwiga muri iki gihugu gikoresha Icyarabu, Igifaransa n'igitamaziti nk'ururimi rw'igihugu. Mu mwaka w'amashuri ya 2016-2017 Algeria yahaye buruse abanyeshuri 25 b'u Rwanda. Kuva mu cya 1982 u Rwanda na Algeria byasinye amasezerano atandukanye arimo ajyanye n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, ayo gusangira ubunararibonye mu by'umuco ndetse n'imikoranire n'ayandi. Ibihugu byombi byanemeranyije kongera imbaraga zihariye mu bijyanye n'ubuzima, ubucuruzi, ishoramari, umutekano n'uburezi. Ubwo Perezida Kagame yari muri Algeria ku nshuro ya mbere yavuze ko umubano w'ibihugu byombi ugomba kuzanira inyungu abaturage b'ibi bihugu ndetse na Afurika muri rusange. Mu Ukuboza 2023 Algeria yafunguye ambasade yayo mu Rwanda nk'ikimenyetso cy'ubushake bwo kurushaho kwagura umubano hagati y'ibihugu byombi. Hagati aho Perezida Kagame agira uruzinduko muri Algeria mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri muri icyo gihugu aho yagiye gukina umukino wa gicuti na Algeria. Imikoranire ya Algeria n'u Rwanda ihari imeze neza cyane kuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nihiri ndetse na Perezida Kagame akaba yakoreyeyo urugendo. Hari ubundi butumwa hano ngiye kukugezaho, kumenya ibihano bihabwa umuntu wanduje undi indwara zidakira. Nizere ko mwese muhari kandi mumeze neza cyane. Itegeko nimero 68 agakoni gatambitse 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Rivuga ko kwanduza undi ndwara ku bushake
bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20. Aha bakubwira ko umuntu wese wanduza undi abishaka indwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha gikomeye cyane. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 300 ariko atarenze 500. Iyo indwara yandujwe ari indwara idakira, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze nanone imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze 500 ariko atarenze miliyoni. Nubwo hari ibihano ariko abantu benshi ntibabizi ko kwanduza undi ndwara zidakira bihanwa n'amategeko. Umuyobozi w'ishami rishinzwe gukumira no kurinda indwara muri RBC Dr. Tuyishime Albert ubwo yari mu nteko ishinga amategeko tariki ya 21 Werurwe 2025 yagaragaje ishusho y'uko serivisi z'ubuzima zihagaze. Yanavuze ku bwandu bwa virusi itera sida. Dr. Tuyishime yavuze ko nubwo u Rwanda rwahagurukiye kurwanya sida, ubwandu bushya bwiganje mu rubyiruko. Abadepite bifuje ko uwakwanduza undi bikamenyekana ko yabikoze ku bushake yajya ashyikirizwa ubutabera. Impamvu bifuje ko uwanduje undi indwara yahanwa ngo byatuma umubare w'abanduza abandi ugabanuka ndetse abandujwe nkana bakaba bagana inkiko. Urumva Dr. Tuyishime asubiza ko ibyo byasaba ibimenyetso niba koko uwanduje undi yari abigambiriye. Dr. Tuyishime kandi avuga ko u Rwanda ruri mu bihugu 5 bya Afurika bikora cyane kugira ngo bihashye virusi itera sida, kuko abanyarwanda 95% bafite virusi itera sida babizi. Muri bo 97.5% bafata neza imiti igabanya ubukana, naho 98% virusi yaragabanutse mu maraso. Nanone kandi nubwo hishimirwa iyi ntambwe imaze guterwa ariko ngo hari impungenge ku rubyiruko kuko 35 by'ubwandu bushya buri mu rubyiruko. Benshi mu rubyiruko rugaragarwaho ubwandu bushya biganje mu turere tw'intara y'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Bamwe mu rubyiruko bavuga ko batinya amaso y'abantu ntibatinyuke kujya kugura agakingirizo, bigatuma bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gitondo ukumva nyine byarangiye. Hari na bamwe bavuga ko urubyiruko rwishora mu busambanyi rukorana n'abakuze kugira ngo babafashe mu buzima bw'imibereho rubamo igoye. Urumva yuko kabisa mwabantu mwe abantu mutari muzi yuko ari igihano kwanduza undi muntu sida, ni igihano. Muri RDC Kabila yahuye n'intumwa za Frank Diongo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza 2019. Kuwa 2 Kamena 2025 yahuye n'abahagarariye urubyiruko n'intumwa z'umunyapolitike Frank Diongo utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Kabila yakiriye mu rugo rwe ruherereye ahitwa Kinyogote hafi y'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Intumwa za Diongo zaturutse mu Bubiligi, Canada, mu Buholandi, Ubudage n'Ubusuwisi. Urubuga Reconstruire RDC rwashinzwe na Kabila rwasobanuye ko izi ntumwa zihuriye mu ishyaka MRC riharanira impinduka, zagaragaje ko zishaka gutanga umusanzu mu gufasha iki gihugu cyahungabanye mu nzego zitandukanye. Uru rubuga rwasobanuye ko Kabila yanakiriye imiryango y'urubyiruko rw'Igoma arusaba gutanga umusanzu warwo kugira ngo RDC idacikamo ibice, rukubaka amahoro ashingiye ku bumwe, ukuri n'ubufatanye, rukirinda abashaka kurukoresha. Ubwo Kabila yagezaga ijambo ku banyekongo tariki 25 Gicurasi 2025 yagaragaje ibintu 12 byafasha RDC kugira ngo amahoro, iterambere ndetse no kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi bigerweho. Muri byo harimo guhagarika intambara, gukura ingabo z'amahanga muri RDC, gusenya imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri iki gihugu, ubwiyunge bw'abanyekongo, ibiganiro n'ubufatanye n'ibihugu by'abaturanyi hagamijwe amahoro n'iterambere rirambye. Ibyo nibyo Kabila yavuze. Nanone tukiri muri iki gihugu rero, inkuru ijya guhura n'ingiyi ivuga yuko ibinyamakuru byo muri RDC byabujijwe gutangaza inkuru za Kabila n'ishyaka rye. Tuba mu byiza tujya mu bindi. Perezida w'urwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugenzura imikorere y'ibinyamakuru n'imiyoborere y'itumanaho CSAC, Christian Bosembe, yabujije ibinyamakuru gutangaza inkuru za Joseph Kabila n'ishyaka rye PPRD. Bosembe yatangaje iki cyemezo kwa 2 Kamena 2025 mu gihe Kabila akomeje ibiganiro
nabo mu byiciro bitandukanye mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFSM 23 mu burasirazuba bwa RDC. Umuvugizi wa AFSM 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko icyemezo cya Bosembe kitareba abanyamakuru bakorera mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFSM 23. Ati icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika itangazwa ry'amakuru by'ibikorwa bya Perezida Joseph Kabila Kabange ntibireba abanyamakuru n'ibitangazamakuru mu bice twabohoye. Leta ya RDC ihamya ko Kabila ari mu buyobozi bwa AFSM 23 ndetse yanabishingiyeho imushinja icyaha cyo kugambanira igihugu kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Urubuga Reconstruwe RDC rwashinzwe na Kabila rusobanura ko icyajyanye uyu munyepolitike mu mujyi wa Goma ari amahoro bitandukanye n'ibivugwa na leta ya RDC. Ngayo nguko murabyumva, nicyo nakwisabira n'iki, kora subscribe, share, like, comment, ubundi bwo dukomeze twibanire ku Isimu TV, ubundi amakuru y'ibiri kuvugwa muri politike yo muyaturekere, twebwe turahari ku bwanyu, we are here for you. Turabakunda cyane, nge nari Justin Mind, Harerimana ndabakunda cyane, ciao ciao.